kajing internet jong kajing yakan bas election ha kasoyong constituency ngalapet mobile enter wow kajing ibang Henry ngam yo lat banwan pet live mentang apoy hang ne ban yo e live ya kajing singan ya kajing internet habayakan bas election ha kan constituency soyong parang beja dokumen haduk kata-kata ban yo e bakat sabangile kipai ba kidapat ki ai kajing kermen yang ikat sabangile nagawai ka snong hadan ko ipak yo e kajing kermen Shwa banwan sini pede ngayo ang kubor na kiwi ka kubor ka bom sisa bat ki ong bay hakane ka dong te kenja ka UDP bangarang yat nang tay na maulay banwan kiw yang tukaran ap ter sablomba alapsan rengkat berkaong kenja ka UDP sa kane ka dong de ngalarit pensimria ngotip ka ke banjia yo ini am kipat ba don am kipat ba Henry indang apoy hang ne ko pula ka long blay try kenrap ulara ya unus lapro simban syu tu lapak bagi hang tai Henry lo pelat no jaga ko blay sibun naga bentah kane kajing le pula ka jong blay try kenrap ban pelat jangi ha ka bangi dio pade syong made ken bathi gum ne parawe ha ka bangi i kipai ba kan ne ha ka bangi i haulum bar ha kini meeting baro ngala perkhat ka kebangan keren hapdang yang piki pai ba mentah ngam skaudon syu da kawai pat kania pandang keren namar ngayo ya kena kajing ke ba pila ai sya ka parti UDP mentah kajing ke ba pila ai sya ka ri berkajat benreu ha ka ba pikwa ban ai ka UDP bakan syakri ka ri berkajat benreu bar kajing ke ba karpang ka ba le pila ai ba pep berkajing kasam hibaro kawai Nama kata kajing dua juga ke bang syong kau. Apa ni try kendra? Lada long bala tu ai bagai kajing kabaki lagi pajba kila ai kan yai ne haduk kabakut. Anam kelas syok kena kajing kabapila ai. Ngintip barang ni job kena election. Ngin job pet takabor jong kajing jong pi pajba kajing kabasisha. Kajing kaban nam kelah. Ha kabapila ne skam. Haduk hakasi pau tarik banthap ka bot ka bakor jengpi parlo we ngimba kala ai balora ki pajba kim kala syo ngira job ya ka election kramba kala ai ngira job ya ka election parlo we telar kata kan dikenan ke bakrau bar ka bang perkhat suwa ban kren ka ai ke bangan le ngala perkhat ban ai le pi de ka we ka special item da ka we ka special item la khot ka special item ka skill ro ka paredi tengah perkat ngatai ganom keren syuk ngasyu aino ipira kawai ke special item berkata ka item kalong bangin yarwai ketong jirwai ka basong tenap ha kabaong hakaktin pareng kini kisamla ke benang marwai sebut lang nga bind us together with love tek lang yangi atau tek lang yangi dajing kata kare kajing ruai ke bang kuat ban ruai hari pergi pai ba barga kemelenti barga te kajing ruai ke bang ruai kare jamnet kan te lang yang ida kajing ya ka konsumsi baro kawai badde kare dong ya ka tinggi ya kini kisnong tau baro kajing ruai ko kumne apa nada nong tem ter kasut tenap ta baju nong tem ramdan ban tem ramdan to sengap mo ruai kumne to bind us together Lord bind us together with God that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Say, Cindy. Bind us together, Lord. Bind us together with God that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us
together with love. Ngeruai setengah simo menewai lang berkait toh. Telang yangi atu telang yangi dajing it bat kajing long kawai telang yangi atu telang yangi atu telang yangi dajing it. Labiang deh. Kembali Subhan.